Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Android tutoriala. Danas ću vam pokazati Cyanogen Mod 11 za Galaxy S3. Zašto Galaxy S3? Zato što je jedan od najpopularnijih Galaxy telefona i u Srbiji i u zemljama regiona. Ljudi ga i dalje koriste, i dalje je jako zastupljen, tako da sam ja rešio da uradim seriju reviewa ROM-ova za Galaxy S3 telefon. Pa hajde da počnemo. Prvo što treba da uradite je da restartujete svoj telefon, odnosno da ga isključite. Napomenuo bih da sve što vidite u ovom ROM-u i pokušate da ponovite, radite na sopstvenu odgovornost. Ja sa tim nemam ništa, znači nikakva odgovornost ne pada na mene. Ukoliko nešto eventualno, ne daj Bože, pokvarite na svom telefonu, vaša odgovornost, vi ste sami odlučili da ponovite ovaj proces koji ja radim. Sa mojim telefonom neće biti ništa, ali ne mogu da tvrdim da neće biti ni sa vašim. Tako da, hajde da počnemo. Znači, uključit ćemo, telefon, znači, taster za pojačavanje, taster za uključivanje i isključivanje i home taster zajedno. Dok se telefon ne restartuje i ne pokaže a možete vidjeti mog psa u kadru, moja Kiki. Dok se ne pokaže logo, kad se pokaže logo pustite. Evo ga, ušli smo u recovery mod, Feels Touch. Prvo što radimo uvek pre instalacije ROM-a je wipe and format options, custom format option, format system, yes. Ajde. Done. Format cache, yes. Done. Format data, done. I korak nazad, wipe Dalvik i Art cache. Dalvik cache wiped. Sljedeće što radimo, vratimo se korak nazad i idemo na install zip. Prvo, SD card je interna memorija telefona, SD card 1 je eksterna memorija telefona. Meni stoji na eksternoj, pa ću tu i da ga tražim. S3 i izabrat ćemo Cyanogen Mod 11. U pitanju je Android 4.4, mali problemi s fokusom. Android 4.4 ili KitKat, najnovija verzija KitKat Androida. Kao što vidite imamo dva fajla, prvi fajl je sam sistem, drugi, i to je snapshot, kao što vidite. Snapshot znači da je to stabilna verzija Cyanogena, ovo je posljednja snapshot verzija, znači posljednja stabilna, potpuno stabilna verzija. Mislim da posle nje ima još jedna ili dve noćne verzije, nightlies, što znači to su neke kao beta verzije, neke kao nestabilne, ne potpuno stabilne verzije. I druga su Google aplikacije, Pico verzija za 4.4.4. Prvo ćemo instalirati sam sistem. Yes. Ja ću ovdje opet pauzirati malo pa se vidimo kasnije. Evo ga. Install from SD card complete. Sada ćemo tapnuti bilo gdje da bismo se vratili. Idemo opet choose zip from SD card 1. S3. Cyanogen Mod 11. I izabrat ćemo modular Pico Google Apps. Yes, install. Installation complete. Tapnete bilo gdje, go back. Nakon svake instalacije ROM-a ja predlažem wipe and format options, wipe cache, yes. Wipe Dalvik Art cache i
format data. Evo ga. I sada ćemo 2 koraka nazad, pa reboot system now. Nakon svake instalacije ROM-a, nakon svakog hard reseta potrebno je malo duže da bi se ROM pokrenuo. Nemojte paničiti, znači sve do 10 minuta je u redu. Evo vidite Cyanogen mod boot animacija. Ovdje ću malo pauzirati pa ćemo se vidjeti kasnije kad se boot završi. Evo ga, završio se boot. Biramo srpski kao i obično. Ovo je dakle zvanična verzija Cyanogen moda. Znači oficijalna verzija. Preskočit ćemo Google nalog. Preskočit ćemo sve Cyanogen mod nalog. Preskočit ćemo i to. Sljedeće, završi. Tvoj telefon je spreman za rad. Potvrdi. Evo, kao što vidite, Cyanogen mod 11. Evo, Cyanogen mod 11, snapshot, Android 4.4.4. KitKat. Ne znam koja je svrha ove zezalice, ali dobro. To je to. Možete čak i sistemsko ažuriranje da proverite. I nađena nova verzija. Znači nema, ukoliko bismo ovdje informacije o sistemu, ukoliko bismo... nema toga više. Ranije je bilo da se izabere da li hoćete samo stabilne verzije sistema ili hoćete i Nightly's. Ukoliko izaberemo Nightly's, ono bi se pojavile bi se verzije. Nema novije stabilne verzije od ove. Evo šta imate: Wi-Fi, Bluetooth, mobilne mreže, korišćenje podataka, zaključan ekran, teme, status na traka, obaveštenja, zvuk, ekran, dugmići, memorija, baterija, aplikacije, profili, lokacija, bezbednost, privatnost, jezik i unos, pravljenje rezervne kopije, dodaj nalog, datum i vreme, pristupačno štampanje, super korisnik i o telefonu. Znači imate sve ono što imate na oficijalnom Androidu 4.4. Kao što vidite, jako mali broj aplikacija. Ajmo da vidimo šta imamo tu. Imamo baklju. To bi trebalo da je torč. A da, mora da se... Da. To je lampa. Imamo birač glasom. Nećemo da biramo glasom. Oba. Kao što vidite, u kameru ulazi daleko bolje i daleko brže nego li na Cyanogenu 12.1. Jako lepa aplikacija za kameru, dosta čista, nema bespotrebnih stvari, za razliku od one Google aplikacije koja ovdje ima onaj crni deo što se meni uopšte ne dopada. Ajde šta da vidimo još. Imamo galeriju. Sad ćemo da vidimo galeriju. Jako brza aplikacija za galeriju. Jako brzo menjanje slika. Screenshotovi su u pitanju, pa ovako malo, zato su ovako uspravne slike. Dobro, znači vidjeli ste da je galerija izuzetno brza. Šta još imamo? Imamo kalendar, kalkulator, kameru,
menadžer failova. Menadžer failova je onaj standardni Cyanogenov. Na Cyanogenu 12.1 je isti ovakav, samo što je plavi interfejs, ovo što je belo ovdje, tamo je plavo, dok su ikonice, ja mislim, bele. Kontakti, podešavanja, e-mail, pregledač, preuzimanje, razmjena poruka, sat, snimač zvuka, telefon, Apollo, muzički player, DSP Manager, Google podešavanja, Movie Studio i Play prodavnice. Znači neke osnovne stvari. Ovdje gore za čišćenje svih nedavno zatvorenih aplikacija. Ajde da vidimo kako stoji RAM memorija. RAM memorija 556 MB od 276, 538, 555. Nije malo, ali nije ni mnogo. Sistem će vam sigurno mnogo brže raditi nego što radi na oficijalnom Androidu. Imate ovaj fazon, kad spustite ovdje pokazuje se ovo, kad spustite ovdje pokazuje se to. Također je ono verovatno sa 2 prsta, da, i to spušta QuickTiles panel, odnosno panel sa prekidačima. Od prekidača evo šta imate. Možete i dodati prekidače. Da, evo šta sve možete dodati. Imate tu zaista dosta, možete čak i kameru da dodate tu. Sad ćemo vidjeti kameru. Evo. Kao što vidite, kamerica se pokazala. Evo, slikali smo. Sad bi ta slika trebalo da je, izvinite zbog fokusa, u galeriji. Evo. To je slika iz QuickTiles. Čekaj. Nije baš, nisu baš detalji na nivou, ali onako za prvu pomoć i nije tako loše. Eto ljudi, ja mislim da sam vam sve pokazao. Ukoliko vam se svidio ovaj video, like. Subscribeujte se na moj kanal, Biće još video snimaka vezanih i za S3 i za S5 telefon i za Android telefone uopšte. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u nekom od narednih klipova. Linkove za ovaj Cyanogen mod i za Google aplikacije ćete imati dole u descriptionu. Još jednom hvala što ste gledali i vidimo se u nekom od narednih klipova. Do tada, ćao.